Sari kaham joto rangsakni takuk bukuk song kha kaham okra chakra rok tai joto sini fayung songrok manai songrok dara songrok joto nono ani torof theke hamjakma tai norok joto nono jobani chibai yafaro kodokma salni pore haino hai Facebook live tini kisa kogrok share khain hani faikya tai o Facebook live ni bising tei ani 4 eba 5 ta points hai tongo discuss khlaijak nai bono tino discuss khainen bagi tini ang ma faikya haisi puila point hengke thanai few days kangnor nukhona Tripura government job judi recruitment buskani salo ungnani thangai tongo around 552 posts nukha aron bising 310 post 310 ta post gangkai Tripura engineering service nobo naharjaknai through TPSC ni bising tei as per the report jesing nukmani aro tamos hajakka tabuk je kuno Tripura rajyo jodi government job ni bage apply khainani hinkai there is no mandatory of any PRTC permanent residence of Tripura certificate nangya nije sajakmani o kokno tiyang sanani bage tini norok joto bani ma krengkha apart from this the BC election asuk kuduk mas hal romoi pending ngi tongo bono tui tripartite accord no tui kabangma borok ano sunghoro kok duk ni bising tui message kai sunghoro bono tui bo sanani bagai tai Tripura sa je Tripura ni jingjal romdi abo nandanagar ni issues romdi abo unemployment issues romdi takni Gen Z stock ni issues kabangma je tongmani bono tui no tini thaisa thaini norbo salainani bagai angma phaikya haisi hambai maro jotono je nai tongnani Facebook live especially ang nugui mangkha takuk Poritus takuk Asis takuk Birbal hai Thanjavlin hambai hello Tolomoni norok jotono na haino hai ani Facebook live ni bisingti lamsogo norok saimono as per the report 2025 assembly o kokti sajakha tai assembly o kokti sajakma pore Tripura employment service and manpower planning minister ni hoite January ni 2025 o kaisa report rajakha a report ni mote 3,36,551 I repeat the number 3,36,551 registered unemployment sini Tripura rajyo o tongoi tongo as per the census report of 2011 37 lakhs approx population sini o haste o tongo haise as per prediction about almost the assume khaina khenga 2026 o 50 lakhs 50 lakh approximately tabuk Tripura rajyo population strong haisi unemployment ang thasing saka 2025 ni the report ni mote Tripura employment service and manpower planning minister ni hoite je jobab rajakmani aro saimangkha 3,36,551 3,36,551 obo Tripura rajyo was asak unemployment tabuk tongoi tongo thousands and thousands borok Shillong high jagao thani Meghalaya high state rogo restaurant rogo samung khai tongoyo graduate ingjagro engineering complete ingjagro BCom complete ingjagro master degree complete ingjagro gari driver ngi tongoyo a jagarogo
restaurant rogo samung khayo hotel rogo samung khayo obo hai rok ngui tonguyo Chennai rogo samung khai tonguyo Mumbai rogo samung khai tonguyo Delhi rogo samung khai tonguyo Bangalore rogo samung khai tonguyo Pune rogo samung khai tonguyo tangai unemployment rate eba unemployment balai blaike songkao kobang mani bagai tini Tripura Rajyoni je sini youth rock Tripura Rajyoni je generations rock kubuni hasteo thangai borokni livelihood jibono thangai tongnani bagai eba nukhung rock no support khainani bagai kubuni haste rogo thangai borok samung rock thaima tongoyu tini aboni pore unemployment ang saka 3,36,551 as per the report of 2025 ni January wo kintu tabuk unemployment rate unemployment je registered injak rokto to sung job no riman ya Tripura government hoite borong sota manukjak kha taibo se permanent residence of Tripura certificate je PRTC পর্যন্ত se mandatory inglia tabuk hungkai Tripura Rajyo government ni job khlainani hingkangke how shocking it is how painful it is painful for every citizens of Tripura it is painful for every Gen Z who are all suffering due to this unemployment rate tini borok no sung job rana nile dure thakse kintu permanent residence of Tripura certificate পর্যন্ত se mandatory inglia any person from any of the state can come in our state and apply for government job but whereas it was not like this previously as per the notifications of 2023 wo kanke it is compulsory that PRTC must submit for applying the government job tabu government abono tam kha bekhar kha 5 consecutive years about 5 years ori Tripura Rajyo education by connecting kai o jaga porikhan kai a boro ro Tripura Rajyo boro government job ni bage apply khaimanu Maharashtra ni boro khaiman sinai Punjab ni boro khaiman sinai Bihar ni boro khaiman sinai even Bangladesh ni boro rok phanose phai borok kabang ma phai no tongo borok sudu se khaisine haisi engkai sini youth rok ni bobishot tamung nai sini generations ni borok ni bobishot tamung nai thinang tamung nai haino se Tripura Rajyo ni sai tebo facility kaham education khaye quality education manjak kubuni state ni borok IAS officers rok kabang ma angjak IPS officers kabang ma angjak abo hai state rok ni the well infrastructure angjak education policy ekdom best angjak aro rok ni the borok jodi Tripura hai rajyo phaiye competitions no exam rekhangkai Tripura Rajyo ni je scoop Tripura Rajyo ni je youth rok borok onek tabuk ni o je government ni je niti tubma bai nuksan sinai problem sinai haisi over high the decision no I personally condemn over no strongly uncondemn khayu because 980 government or the policy namani government or the intentionally the decision namani what could be a reason behind tamung iman why government is so interested to make non-requirement of PRTC in the government job why government is so interested kumuni haseni borok sino rajyo permanent residence hara boro apply khainani tangi government of asik interesting jak nichoi government ni o the intention musung jak mani o the policy namani ukulgo kabangma rohishyo tongimano a rohishyo tamo tangi kubuni state ni borok sino o jaga wa haino se je jaga ang saka 3,36,551 unemployed registered jak bongni jibon tamung nai
Kabang mo borok nukungo, borok support kaimani ang itongo. Because of this unemployment growth. Tinisin or big company kre, MNC company kre, kotor company kre haisi. Boro thani boro. Bangalore hai jagao thangi tongi, Chennai hai jagao, Mumbai hai jagao, Delhi hai jagao, Shillong hai jagao. Borok bongni nok be haksal kai tinis hamung kaima tongiu. Ngo overok no tuye sung strongly condemn kayu. And I request humbly, I say, humbly ang request kainani musungo. It is not only matters of particularly buishazao tipramothani MDC's cox hauba tipramothani favor nanabai cox how. No, not at all. Tripura Rajya was at 3,37,551 registered unemployment borok no chakiri rimanya kai abo suduki tipramothani nuksan simidang no. CPIM khai tonai je aroka unemployment khobje geda, BJP khai tonai khobje geda, Congress khai tonai khobje geda, IPFT khai ne khobje geda, Trinamool Congress khai tonai khobje geda. So obonot tyi sengkok mati sane haisi. Most of the time what do we see in our state? Over high issues concerning to our citizens of state. Ingpano se many of the political parties choose to keep silent just because bongni political the agenda ni bagai borok tini silent tongi tong. But over high judi continue ungi thaka ke Tripura Rajya wo haino se problem ungi tong. Ekdige Citizenship Amendment Act 2024 jora phai sokpa kya 31st December. Bangladesh, Pakistan, Afghanistan ni borok no welcome khaye. Nizini India ni borok no khai, nizini state ni borok no khai. Tini seng taibo influx ng borok tu mang microscopic minority seng mang Tripura hai chikon sa rajya wo se tini 50 lakh hai population sengi thangka. Look at Mizoram. 21,000 square kilometers, double size of our state. But what is the population of their state? Only 1.1 millions. See, Sini Arunachal Pradesh, Busak Zorati Kotor, 8 times bigger than our states. Populations Busak, hardly 15 to 16 lakhs high population. See, 3 times Sini is less populations, but the state is 8 times bigger than our state. Nagaland, 17,000, 16,000 something, 500 something square kilometers. Population 16, 17, 18 lakhs. 3 times high, Sinisa almost come 2.5 high. So, what will be the futures of our young generations? I think the young generation should come up and oppose such decisions taken by the government of Tripura Haisi. Though we may be a part of Tripura government, but we also condemn if any decision is taken not for the sake of our people, then always condemn Kayu Haisi. And I think not only Tipramotha political party, not only particular individual person, but it is time for every citizen of Tripura to come up and speak for the rights of our people, Haisi. Kinutam Nukza, most of people choosing their comfort zone not to speak anything, not to raise their voice, just because they are seeing for the political agenda, political mileage. But over, certainly, Sini Buskang is hollow issues to Bnai Haisi. Sunuka recently 552 government job post lang na ninaitong. Aron bisay antasin saka 310 post sanga Tripura engineering the service no botlang na naitong through TPSC. Borok ni tabuk tamung nai. So over high issues rok no sung mati sanay haisi. And teba ang sana ni musung nor nukhana. Last time of few days sekang. Tamu nukha Agor tolani je Nandanagar Don Bosco Buskango MC ni hoite faye
haksal ni sini bororok sudus matro sini bororok simiya kubuni dofarok botongo borok tini bongni daily jibono thangai thangnani bagai family no support khainani bagai mokheteng thaiketeng kosto khai tini haksal ni phaiye thuya karei bolongo muya phai bolongo tha bolong nutugui bolongo kosto khaiye sibuk sindrai rok bai nini risk nawinyai tini asak haksal phai tini mokheteng thaiketeng phalai tong borok no pojonto se sak nanye khaitam khlaijaka daga chopa khlaijagai mokheteng rok khitar jaka tanchik jaka jaro khlai tongmani sobai sukrup khlaijaka haisi aboni bagai political parties rok ang nukha BJP rokni hoitebo jonojati morcha ni bo nukha borobo thangai finally kokti saka yes kokti sana nangnai haisi tangai jonojati simi tangai ti promotha simi tangai ko simiti sana ba joto political party ni boro rok mati sana in fact society rok phai kok mati sana haisi justice judi ni manani hingkangke particular individual person ti sama bai simi sing justice mani mania it is all our duty to raise voice when our people are getting injustice haisi sing kok mati sanai tini political mileage manani bagi simi phaike angkai abung ya haisi tai thasingo ang blai blake sini habubak ranam proudly I feel really proud of our his highness maharaj haisi just before ang live finally sakang no sini his highness maharaj be angkok saka salaikya maharaj clear kas how alliance will not be there until and unless we achieve for our Tiprasa's right ni bosau haisi tini Tiprasa accord ni baga prosto sungjago where is your Tiprasa accord nongni Tiprasa accord biang thangka nongni land rights biang thangka norok ni direct funding biang thangka norok ni political rights biang thangka tini bo sini maharaj fight khai tongu not for him haisi because for our people bo tini bo fight khai tongu haisi tamo obak tong bini sanan thakai sajau nai political ni kok sana nai hune tamo obak tong sini maharaj ni kotor nok tongu bini rajbari tongu rang tongu bini jaga jumi tongu bini joto kisu tongu but he is fighting for our people bo fight khai tongu haisi tini bo government of Tripura about central leaders rock bono kotor offer haisi he could have become MP he could have become deputy chief minister he could have become anything any position bon naiman kom haisi but he had not taken the post because he always wants our people to get our rights haisi tamo prat khake bobo hai klaimani tamo prat khake tini sing langazino proshno khai questions khayu othoso siniti prasarok mukhteng phalnai rok daga chopa khlaijagai khitar jagai mukhteng sekjagai tongpurkai ekta kok sing saimani haisi sini bororok ni right sekjagai tongpurkai ekta kok sing saimani haisi sini bororok khaklabu guli kokjak tongpurkai ekta kok sing saimani haisi sini bororok students rok lathi charge khaijagai water cannon use khaijagai tear gas use khaijagai butok khaijak tongpurkai ekta kok sing saraya haisi but sini ha bubagra fight khaitong central government bai tini asak kisu offer jakmani porebo he always choose not to go alliance with any of the political party until and unless we achieve our demand haisi clearly saitong blay khulugu saitong haisi tai tamunang over high leaders sak asak sacrifice khaisin bagai fight khaitong nai sungke bono madamano tini sung jora haisi dukhu nangu tini sini ha bubagra sini jotoni bagai fight khaitong ma bagai nations rock tini nasigi sunoma tong haisi our people are leaders from Maharashtra, are leaders from West Bengal,
Our leaders from Rajasthan, our leaders from Mumbai, our leaders from many other state ni. Tini sini His Highness Maharaj ni je sacrifice no, Maharaj ni je chobano, tini appreciate khai tongoi tong haisi. Kok ekdom clear haisi. Judino sini dofani bagi rights maya khai, sung kunu dino pano government by interest, sung kunu krei, sung part of government no tongnani haisi. Tini kabang ma borok angnugu kaisa kusu Facebook tui AI ni bising tui chat GPT ni bising tui ketal poster sanamai Maharashtra blame khaimani sungnugu Maharashtra criticize khaimani sungnugu but je criticize khainai ro je blame khainai ro Bangladesh ya asik lokho phai tongo a time over kok de tisaka open boundary khaye riri jago camper bazar tiro a time boro kok de tisaka je jorao khaklabo pojonto nai kok jago siniti prasaro citizenship amendment bill no ka sunani bagai tak citizenship amendment act engka khoroksa as a national party khaitone leaders ro kok de tisaka je jago agartala hai rogo din broad daylight rogo sini bukuk juk song rom fresh hompre khaijago Bon national political party ni boro kokti saka je jago nini sini edisini hano sekjagi tlangjangni nai tongo nogo panchayat ro khlaijak na nai tongo Bon national party ni boro kokti saka je jago sini tiprasa je baniya khai tone rokno satok pitok khaijago Bon national party kokti saka haisi Tini sakangke chaya. Yes, we all are answerable to these questions. Haise sing answer marana haise. Kebo power permanent post ya. 2026 ne April no sung elected inka member of district council. It is not permanent. 5 years ti pore sungbo sini opposed kamawi mano, norzagi mano. Judi borok ni bagi sengkok sayangke dofa ni bagi kok sayangke ar sini borok kebang ma jaga thangga para bising roko thangni dukhu nang haisi lama kaham kerei tui sudu se man ning yao thoso sung 80 independence day sung celebrate khai tongo or 2026 ni mia hai salo 15 august o asi the 80 independence sing step khaimani aw sing celebrate khai tongo othosonor nukhana baksa jaga tui kahama ningya school kahama poriya lama kahama himya kabang ma jantaro kok sau tini sini MDC sokno sahor sar lama sanamai redi sar tini ব্যবস্থা khai redi sar suno school kahamri redi bkha yogo haise bkha dhunugo কষ্ট নাঙ্গো হাইছে দুঃখ নাঙ্গো এডিসিনি থানি আপ ফান কসি করে হাইছে 4-5 crore PWD ফাইও 1 হইতে 2 crore এডুকেশন ফাইও আবো বাইসং স্কুল 10টা 15টা 20টা পর্যন্ত রিপেয়ারিং খাইনানি সিনি ফান করে এই যে রাং আছে লিমিটেড ফান বাই অথচ 1633 স্কুল সং তাবুক টিটি এডিসিন বিসিংও তঙ্গই তঙ্গো Black top route sanamnani bagi pojonto sung 5 kilometers pojonto se edisini PWD ni fund by sung sanami mania asak ke sini limited fund haisi busuk jorate yin kongui to lukurok saw haisi sanami redi kintu abo pojonto se sung sanami ri mania aboni bagi no tini additional strengthen khainani bagai 125th amendment ni besing tei sini constitutional solutions no sung sanai tongo ar constitutional solution sanmani yak ulobo we are not compromising with our core demand greater Tipraland haisi greater Tipraland শুধু মাত্র 2021 চেংকা 2600 পাইকে aboyablei until and unless we achieve this core demand of greater Tipraland, we are not going to compromise. Fight khai tong haisi. Land rights ni bagi kok sai tong haisi.
Roman script ni bai kok sai tong haisi direct funding ni bai kok sai tong political rights ni bai kok sai tong political rights mane judiciary representative 20 ta ST seat ni bisingo 24-25 tang thangkan ke abuki ti promothani simida achievement abuki CPM BJP khanye Congress khanye IPFT khanye ti prasarok ni kai achievement ng lagda land rights judi mani phakyan kai BJP Congress CPM borok ni kai of achievement ng lagda suru matru ti promothani simidang nai but একটা ন্যাশনাল পার্টি নি লিডার্স তাঙ্গে ও ল্যান্ড রাইটস নো তি কক্স হায়া হাইছি তাঙ্গে কক্স হায়া বিজেপি হাই পলিটিক্যাল পার্টি ওয়ার্ল্ড নি বিগেস্ট পার্টি इन दिस সাজাগো এন্ড ইয়েস আবো ফ্যাক্ট কুবুই কিন্তু আব বিগেস্ট ন্যাশনাল পলিটিক্যাল পার্টি নো রিপ্রেজেন্টেটিভ 응ै তংনাই সিনি তাকুক তি প্রসারক লিডার্স রক মন্ত্রী পোস্ট খাই ও পোস্ট হোল্ড খাই তংনাই সিনি তাকুক রক Why don't you speak for land rights? Why don't you speak for BC election ni bagai? Tangai kok saya haisi. 587 village tini pojonto election conduct laisagya. Our Maharaj, His Highness Maharaj, tini Supreme Court pojonto thangai bini own pocket ni rang khibui tini tiprasani rights ni bagai khaitong. 15 लाख ती प्रासान्य राइट्स न तुमने बगै सिनी हिज हाइनेस महाराज बिनी पॉकेट नि रां खिबितों नेशनल पार्टी नि बरक एप्रिशिएट दखाय खक न सीपीएम नि बरक एप्रिशिएट दखाय बीजेपी नि बरक एप्रिशिएट दखाय कांग्रेस नि बरक एप्रिशिएट दखाय बरंस संगो बिकोनंग नि राइट्स अरे जे बरक राइट्स हानाय बनोदा नों प्रश्न खायनाय जे बरक रुनाय रियांगै तंनाय बनोदा नों प्रश्न खायनाय हाँ जे सानाय नोंदा जों प्रश्न खायनाय नाखाय जे बरक रुवै मान तङै रियां तंनाय बनो दा प्रश्न खायनाय अबरक तिनि सानानि दरकार सालायनानि दरकार हायसि बीजेपी खायतु सीपीएम खायतु कांग्रेस खायतु कुबुनि दफारो किन्तु आमतिया आंगागिबो साव हायसि 2012 बो जेफ्रु 150th anniversary Rabindranath Tagore Singarbill Airport no bini bumungui khlaisina hine jefru leader of opposition leader the opposition leader cox hawo Congress ni CPM ni joto leaders rok abono somorthon khaye yes Rabindranath Tagore ni bumungui no airport mangnai hine kokti salai we respect Rabindranath Tagore Vishwa Kavi, we respect, we have a huge respect in our heart. But this land, oh ha, oh sini asai haiman ha, oh sini om thai thai kalaimani ha, 5,000 boshor sakangni sini 184 king, tabu baike 186 sini Maharaj baike, chalok jagi phayo, I ha ni bumung sini raja rok ni bung bai kerengja. একমাত্র খরকসা বরক সিমি কিরিয়াকারৈ সিনি তাবুকনি তিপ্রা মথানি প্রেসিডেন্ট স্যার বিজয় কুমার রাঙ্কল সিনি পু বিকে রাঙ্কল স্যার তিনি আ টাইমো বাস আবি কক সাও অব অপরাধ নাই যদি ন সিঙ্গারবিল এয়ারপোর্ট নি বুমুং রবীন্দ্রনাথ টেগোর কবি রবীন্দ্রনাথ টেগোর নি বুমুং খাইতাংকে ओहा महाराष्ट्रनि बुमुङै मा खायने नै तिनि 60टा विधानसभा केन्द्रनि 60 जन एमएलए नि बिसिं 20 जन एसटी एमएलए नि बिसिङो एकमात्र खरकसा एमएलए सार बिजय रांखल कक्ति सावो तिनि सावो महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट जों थाङै महाराज वीर विक्रम नि आसाइमा साल रंखै जों थाङै खुमालारियो But when it was needed, no one has raised their voice except Sini Sarbike Rankol Sar Haisi. Therefore, NIT ni issue sungui tongo. 7% agi reservations. A time of Sabu Koktisa, A Sini Sarbike Rankol Songno, A Sini Ancholic minded Borok regional mindset Borok Tisho.
national party ro okokro ti saya haisi nge tini kebang ma jaga issue sungui tongo are political post is not permanent tamo permanent kai sini jati sini dofa sini sinimung obse permanent judi o dofa o sinimung o niri yakung tolani hase kri khenke bo jaga o basawi nung politics ni kok sanai bo jaga o basawi nung dofa ni vote san paine haisi sungobono ti one suknani batang haisi Maharaj no sung prashno sung tai tam khaisine Maharaj tai tam khaisine haisi tai boda fan rak riman laino nei one northeast khai leadership now porjonto jotto northeast ni leader sokno porjonto thansa khai ek khai phorang tisar khaisi আর নর্থ নি লিডার সব থানসা খাইয়ে এই ত্রিপুরা রাজ্য ন পুইলা ফার্স্ট টাইম আস্টেবল গ্রাউন্ড 1 লাখ প্লাস এভাব বড় রকম তুই হ্যাঁ খরাং টিচার ওই মেসেজ রখা আমরা চাইয়া খাইকা দিল্লি ও থাঙ্গই সেন্ট্রাল নি লিডার্স রক বাই সিনি রাইটস মানিয়াকে সং অ্যালায়েন্স সিংয়া নেই বখাও গ্রাক খাই ককটি সব তিনি সাইকা খরক বসু খামবাই রেখা বরংস বিকনি সুঙু যদি বাফর কম্প্রোমাইজ খাইয়ে ফাইপে খেঙ্কে চাদা চাজা খুমু কম্প্রোমাইজ খাই যদি বয়া করে ফেকে চাদা চাজা খুমু তিনি কুবুনি দফার কুবুনি লিডারশিপ র যদি ওয়ান সুগুঙ্কা ওয়ান যাওঙ্কা একমাত্র সিনি হিজ হাইনেস মহারাজ তমা বাকি সিমিসে সিনি তিপ্রাসানি বরম তিনি আসক জরতি কুচুগো কাইতং হাইসি আসক জরতি কুচুগো কাইতং হাইসি বাক্সা সাউ কুবুনি পলিটিক্যাল পার্টি খাইনে র তিপ্রামথা টিটি এডিসিও হাপাঙ্গো ফাইমানি 2021 নি সিমি তিনি 2026 সংকা অলমোস্ট 6 বছর কমপ্লিটিং নাইকে তামু খাইকা নি প্রশ্ন সুমু হাইসি আরে আং থাজিং সাকাবলে বাবা ত্রিপুরা রাজ্য 10,492 স্কয়ার কিলোমিটার সিমিসিং 7,132.56 স্কয়ার কিলোমিটার এডিসিও আ 7,132.56 স্কয়ার কিলোমিটার স্ট মাত্র বুসুক বাজেট হাই 2 হইতে 3% বাজেট স্টেট নি সপায়ু সম্ভব দা বাজেট বে সামুং তাংনানি নাইনে সিডি আং সাকাবলে ব্ল্যাক টপ রুট সামনানি বাকি পর্যন্ত সে 5 হইতে 10 কিলোমিটার সিং সনামাইয়া এই এডিসি নি রাং পিডব্লিউডি নি ডিপার্টমেন্ট বাই স্কুল কাইসে কতর 100 জন ক্যাপাসিটি গনং স্কুল পর্যন্ত সে সিং সনামি মাইয়া এই এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট নি এডিসি নি রাং বাই হেলথ ডিপার্টমেন্ট নি রাং বাই হসপিটাল কাইসে পর্যন্ত তাংনানি সিনি রাং করে आनी कॉन्स्टिट्युएंसी रामचंद्रगढ़ थांगांगां दुखुनां हारेब कुआर आईएस नि अंदरो थांगां के कबांगमा स्कूल रिपेयरिंग नांगि तंगु स्टूडेंट्स रक साकाओ किसिक मिसिक बुफुरजानि वाल क्लाई तामुंग न अथस जों रिपेयर खायनानि पर्यन्त रांक्रै डीएम बाय थाङै मालायो मिनिस्टार बाय थाङै मालायो भिडिअ नि थानि सोंग्रुओ लास्ट दिगी तामो नो फान आगी मानरेगा नि बिसिंगते सामु खाइसेगो ता बीबीजी रामजी इंका बीबीजी रामजी नि स्टिल फान ताबो फाडियाको बाइके खलाङै जों but yes you all have chosen our people there are mandate ruoi huge mandate ruoi to promote a political party no power to kha edisho yes we are committed to raise all our voice for the sake of our people I see maybe abo street on angka sing street o khorang ti sanai soroga asugui kok sana nang kok sanai assembly o kok sana nang kok ti sanai council o kok ti sana nang sing kok ti sanai media o kok ti sana nang kok ti sanai social media ni platform o kok ti sana nang kok ti sanai yes we are committed to raise our voice I see norok nungna je kono issue sung khangkai je kono problem khangkai tui krei lama krei bukuk juk song rompre sompre khaijakai
pori tongnai rok injustice ng tongkhangkai sini Gen Z problem ng tongkhangkai it is our Maharashni je sengkrang rok always no buskang phai sing hesitating ya kare kiriya kare sing no khorang ti sapayo haisi sing no phai ti sapayo haisi nor nukhana agor tolo broad daylight ogorom preza ka sing thangai kok ti sao nor nukhana damsara digi sini harok seksa kok sing thangai kok ti sao nor nukhana Bangladesh si rok bai ha seksa ki tongha sini India ni 0.3 aro sing no kok ti sao haisi nor nukhana citizenship amendment bill Citizenship Amendment Act engka sing no kok ti sao haisi norok nukhana je pro Bangladesh ni je High Commissions ni office rogo embassy rogo ko aro je minorities rogo to jar khaije kanga sing no kok ti sao haisi norok nukhana sini bania khai tongnai rok dukan rogo judi satok pitok khaije tonghanga sing no kok ti sao haisi but sing Maharashni sengkrak simi kok ti sao oi যদি যত বড় থানসাকে ফাইকে হাঙ্কাঙ্কে তাই বসে সঙ্গ ইনজাস্টিস খাইনে সকাং মাওয়ান সুকুমো খাইরা গলা খুমো নাই নাই দি কিন্তু তামো যত ন শুধুমাত্র ব্লেম গেম খাইয়ে কাইসাতে সিল চালাইয়ে जों तंनानै सिमिसे जों चुज खायो हाइसि তিনি সেন্ট্রাল লিডার্স বাই তিনি মহারাজ ডিসকাস খাইতং রাইটস রিয়াসাই जों কোনো ডিসকাস খাইয়া সিপিএম নি কত লিডার্স অবনতি এপ্রিশিয়েট খাইমান খমু মহারাজ বাই ফাইমালাই মান খমু তাইবো স্ট্র্যাটেজি সানামান খমু বিজেপি নি জনজাতি নি লিডার্স অফ ফাই স্ট্র্যাটেজি সানামান খমু থানসা খাই কক সালাইমান খমু আরে जों পলিটিক্যাল পার্টি খাইউনি লাইন রিগির লাইকে जों দারি ও লাইনनि बायरायाव नों मथा ओ लाइननि फाताराव नों बिजेपि ओ तेगिसे लाइननि फाताराव नों सिपिएम कायसे जों मालाय लिया हाइसि लाइन रिजा ओ लाइननो सुक्रुगै ओ लाइननो हुयै दफानि बागै हानि बागै जातिनि बागै थानसाङै कक्ति साकांके ना मथा नांगौ ना सिपिएम नांगौ ना बिजेपि नांगौ ना कांग्रेस नांगौ कोनो पलिटिकल पार्टी नांगौ सिनि दफानि बागै सिनि हानि बागै सिनि जातिनि बागै kokti sawi sengra sini manthai soktaino tubi manu haisi kintu na melarmat ano permission riya BJP headquarters ano permission riya Congress headquarters ano permission riya ani dofa khaklabo la thirijagi tongu ani mokolni buskango ani asaimani omthai thik kalaimani ha sekjagi tongu ani mokol buskango ani bukuk juksong rompre sompre khajak tong ani mokol buskango ani sernai jogro injustice khajak tong aboni bagi kok sanani buda ang headquarter ni permission nang sinai aboni bagi sanani bagi pojonto dang party ni permission nang sinai aboni bagi sanani bagi pojonto dang leadership ni permission nang sinai jodi permission sin nang hongkangke abo hai party no khaya tong khoina saw haisi abo hai organization no tongya wino chaw haisi jodi nijini right ni bagai nijini dofani bagai nijini hani bagai nijini jatin bagai nijini sinimungni bagai kok surusi saimali angkai abo hai organization sing khaya tong khaino chawo dine sini populations komitong young generations of tini faitong haisi awoni bagai जों mawan sukte haisi hoyto ang samani tini baksa borok chajagla baksa borok gali gulas runai unknown identify face by account rok by Facebook phai gali gulas runai kintu jesek pano naslidi jesmano jolidi जों महाराष्ट्रनि सेंक्रा रक हाबुबाग्रानि सेंक्रा रक सिनि जातिनि बागै दफानि बागै कक सानानि बागै जों चुज खायजाका जोंले सानाय हायसि जों सानाय जों किरियाकारि सानाय जों फाइट खायने जों जबा खायनाय एन्ड नांखांके जों अलवेज टु फाइट के जबा खायने हायसि खायनो दङ ताबो खायथानाय हायसि सिनि अ थानसानि मारिनो सबायनानि बागै बसक जरतै propaganda चलि उइतं
Besek zorati conspiracy choli tong. Besek zorati strategy choli ui tong. Sini o thansani mari no subaina ni bagi. But ha bubagra ni tuijul ma bai tini bo krak khai tong haisi. BJP eba central leaders rock by ba whoever in power borok by judi seng kok sanani thangkang ke sini his highness Maharashtra seng bekha tangino poitto khai saimano haisi. Yes, leader nung ang compromise jorao ungi manu, but his highness Maharaj will never compromise for his people haisi. And sengab nugui betong haisi. Sabo asuk ball leaders asuk sahos kai sarakne tong media of haise no will not compromise if our people are not achieving our rights nis hawi tong haisi. Central government by kok samani porebo obo haike juri sai tong manungkai all leaders ni logi sung tongnai joto tiprasa tongnai and sung salsa jes kapon manne haisi. Tini hoito sini rights rokro ignore khlaijagi tong haisi. Sini rights rokno sungno sekjagi tong haisi. But these rights will come one day haisi. And all rights ni bagai sung joto no na humble request khayo haisi. Joto boro rok joto party ni leaders rok party no wise side toni wei jati ni bagi fight khebe di haisi. Blai kya hambai haino hai norok joto no haino hayani hamjak mantai chiba ya fore hor kaham tipra sayug lok thung sini dabi dakti no manthu sini tipra saro taibo buskani salo thansani mario phaibetu sini tipra saro taibo buskani salo CPM Congress BJP motha IPF ti hinya woi thansang baitu haisi hambai